Kafu na petoa. Mebe wa kafu apetoa. Minya. Es ne pastor pe gbea edidia. E kon be hata ye pe gbela didi voye a ye poto le titre nu kako. Oh, amade me globede me poto le nu sele ntinyento. Fiansi ya. Awu nukunu deka, nukunu eve, nukunu eton, nukunu gbogbo le agbo men, le ye soupen comme. Ne le démona apetwa benade, ne pomo le yepe agbenchi, esime yepe nya avagbo. To yepe gbogbo ike avadio eye enya ike anosra le agbome na kpobe kosokoso sia kosokoso anye eye enusia nu ajoda le agbome eye apetoa penkonti akọ le agbome eye yepe nusen awodo le agbome eye egbea anye gomejeje yeye pe maupenu sempe gomejeje yeye le monu vovoji le agbome le Yesu pen come. If you are there, nele la fima and you expect, eye nele mokpom and you know eye wonton nye God cannot be fail, mawu and it's ma coming your dokponu way right now. eye Please one more time. ezogbo na gbo le Father, fifila na in ko wo Jesus' asiji name, fofo le Yesu I pen pray, come. Lord, tonight, Me do gbeda you'll have apeto your way le fiansia in every life. na There'll deson be no le hindrance or the agbesia flow agbeme of the eye nadeke ma hemo multitude of, na multiplication wonusia pe of sasra miracles in every eye life nadeke ma in hemo na Jesus' nukuno pe name. agbososo le agbesia agbemo le And I Yesu pray pen that come today eye me you do will gbeda be na set egbela everyone free. na tuka amesia me You will do a great, eye pe mighty na work in do every life. nukunu to ele agbesia agbeme be eye the same mima gano again abe ala imye in le temps ene o le Jesus' Yesu pen come Save souls tonight. de louvo le fiansia eye na gbugbo do louvo te le fiansia eye na yira louvo le fiansia eye na yododo le sia dolele ike le woju koji na yodo o zasia me go ha le Yesu pen come Well, thank you mie because de we know you have akpena ela answered. bena mie nyebe le don china mi vo Jesus' le name Yesu we pen pray. come mie do gbedale. It's thunderous amen. Amen. And assuring Kakade amen. jibe amen. A mountain moving amen. Amen ike hona to jona. Amen. It is done. Eva menao. You can sit down. O The wenao vo. Lord Natem bless abobo you. nwanyi apetwa ne yirao. Apetwa I said yirao the vo. Lord bless Mebe you. apetwa yirao. Tonight, Fiansia. we're talking about Nyele nu pomcho. multiple miracles through the divine touch. Nukunuo pe agbososo to mawu pe asito ame. Feel it in your Mawu life. ato asio. Eye wonto na sele agbome. Manifested in your Ato life. asio. A touch Akasintio. Ye wa dezon le agbome. Ye pe asika mea. Aloku hide pepe jo le agbome le Yesu pen come. Mina nemi akpo Marco ta ade. chapter Marco 7, ta ade. Eta andre chapter 8. ta Look nyi. at Mark, Pera. chapter Marco 6. pe agbaleta de. I'm reading from verse Marc le 55. cho pukpu blaton vo Mark aton lia di 6, Marco verse 55, Marco tade and pukpu through blaton that vo whole aton lia region eye round du about, jo and began eye to du jo le carry afima nuto kata me koto eye wo de asi amesio pe la me gblela chocho de abaoji va afisi wo sebe ele minami akpo pukpu blaton vo adelia eye afisi woyi na do le kopeo alo juo me
alo agbletawo la wotsoa dɔlélawo va dana ɖe ablɔwo me eye woɖea kuku nɛ be Nikwa be yoa de asi yepe awuto nyachema yoa de asi yepe awuto yoa de asi yepe awuto dede konu eye ame alesinu de asi enukola le asi dege Yesu nchi zansi amen sron le asi dege Yesu nchi fiensi ya eye sron nuchu akasi Yesu nchi eye fiensi ya vio ade asi Yesu nchi eye ame alesinu de asi enukola pe la mesena mele kpawo mele kpa dzidzɔ de teope mele kpa dzidzɔ de nutio pe la mesena egɔme de mikwa okpɔ na katutu enu yo kata blao sikawo dade dɔléle de kpekpe yo kata le fuwɔmɔ le wo nyamam eye kɔkuti de kpekpe yike le wo dade wo pe la mesena eye wo kpɔ na katutu fiensi ya ne kpɔ katutu katutu vovo kpɔkpɔ nenya mi le nu ƒom tso vovo kpɔkpɔ ŋuti de vovo kpɔkpɔ de yenye enu elolo ekeke edeto eye wo kɔkɔ mikpa ame aɖewo li ye mikpa nkulo si vɔ me vo ne wa te ma kpɔ nu o eye ame aɖewo lia nuɖuɖu le wo si vɔ la vovo meli be wa te ma ka nua aɖu o ame aɖewo lia otu aƒe nyuie ye aƒea nya kpɔkpɔ vɔ wo me vo ne wa mlɔ aƒea me o ame aɖewo lia mikpoa abati nyuie ɖe le wo si vɔ wo me vo ne wa mlɔ dzi o ame aɖewo li daseɖi gbalẽ le wo si vɔ wo me vo be wa zã leke ƒe daseɖi gbalẽ o ame aɖewo li vovo kpɔkpɔ o vo adezɔn vɔ la o me vo anu agbele leke ƒe vovo kpɔkpɔ ame vovo kpɔkpɔ blibo katutu blibo nuɖe kpekpe yike lhe mɔ na agbe nuɖe kpekpe yike do lipo na o nuɖe kpekpe yike nɔ te le mɔa dzi fi nusẽ le lãme na o nutete le asi o eye lɔlɔnu le asi o eye taɖodzinu ɖe le asi o voa naɖe nɔ te le ŋkɔ na o eye me vo atem azɔ ade ŋkɔ le fiesi ya nu sia nu yike he mɔ na wo vovo kpɔkpɔa wo la de dzo le ŋkɔ na o le Yesu ƒe ŋkɔ me vovo kpɔkpɔ katutu edɔ nuvɔ ƒomevi ɖe kpekpe mikpa nuvɔ de ele abe ati ene eye ekewo le si eye nenema ke alɔdzowo le si eye ne be mi le nu ƒom tso nye kpɔ ɖeɖea yeƒe gɔmesesia yenye bena kɔ alɔdzoawo nuvɔ ƒe alɔdzoawo katã wolã wo dzo voa ekeawo kpɔtɔ le teƒe ma enu gbãtɔa vovo kpɔkpɔ tso nuvɔ gotatɔwo me eye emegbea nava kpɔ vovo tso nuvɔ ememetɔwo nkpa nuvɔ peke nkpa dɔléle hã li eye fiesi ya vovo kpɔkpɔ blibo ame aɖe ne do wli gblɔ be vovo kpɔkpɔ blibo na vo tso nuvɔ si me nuvɔ gotatɔwo nuvɔ ememetɔ nuvɔ nakpɔ vovo tso dɔléle si me mikpa dɔléle ɖewo lia wonye gota ƒe dɔléle eye ne be ame aɖe yi ɖe dɔkita kɔdzi eye wokplɔe sɔ yi kafi ne woava tɔ nuwo dodo kpɔ ɖe wola gblɔ be o edɔ ya leke le ŋuti o enu ya leke le ŋuti o egɔ be edɔa ele gota woatem akpɔe eye ame bubuwo li la woawo ya woƒe dɔlélea enye ememetɔ makpɔ eye eve ɖo kɔntsi wobe nuke ŋuti ne va kɔntsi o ne le sese ɖe ebe awo nye me le sesie o eye wobe wodo nu sia nu kpɔ eye wowɔ dodo kpɔ ɖe kpekpe voa ne le sese ɖe voa wo ŋutɔ ne nya be ye me le sese ɖe o le makpɔ me dɔléle makpɔ aƒetɔ alɔ wo dzo yi dɔléle yiwo dɔkitawo mete le kpɔ dɔkita kple woƒe machine mete le kpɔ na ɖeke oa aƒetɔ alɔ wo dzo yi enuma ye mie yɔna bena
vovo kpɔkpɔ katutu mikpa ame aɖewo li o vo tso nuvɔ si me voa o me vo tso dɔléle si me o dɔ eve be vovo kpɔkpɔ me de blibo o eye nenyi be ne kpɔ vovo tso nuvɔ si me eye ne kpɔ vovo tso dɔléle si mea azɔa natem azɔ adenukɔ ayi ɖe dzeƒe yi ke aƒetɔa ɖo da ɖe na o eye dzeƒe yi ke aƒetɔa ɖo da ɖea leke ƒe dzeƒe ma na de teƒe ma le Yesu ƒe ŋkɔ me. Vovo kpɔkpɔ tso aboyo kluvi nyenye mikpa kluvi nyenye minya ame aɖewo li ɖe wonye kluvi na wo ŋutɔ ɖokuiwo nu yi ke kpana tse ɖe wo dzia enu yi ke gble na woƒe srɔ̃ɖeɖea enu yi ma na wo ɖatso woƒe xɔlɔ̃wo gbɔa ye nye enye eye wogblɔna be yewo kpɔ ɖeɖe eye ome dze dɔ lo gake la nye ŋutɔ enye gbegbe nye ŋutɔ nu dzro ma ye me ɖo la wɔ eye ne nye me wɔe abe ale yi ke me dzi ene oa mazɔ enye gbegbe ame aɖewo li la woƒe ƒomea egbã eye esrɔ̃ ŋutsu ale gblɔ be onyemate ma nɔ agbegba kple nyɔnu ya eye enye gbegbe eye esrɔ̃ nyɔnu ale gblɔ be o ŋutsu ya entɔ ɖokui tɔkoe eye ye ŋutɔ ɖokui ya ena be ƒomea kaka ame aɖewo li ya o edɔ nyuie le wo si eye wole ŋkɔgbe dem le toa me eye voa woyɔ fún kple wo ŋutɔ ɖokuiwo eye wome vo tso enye gbegbe si me o eye le ema ŋutia edɔ nyuie ma yi ke wokpɔa ege le alɔme na wo wonye kluvi na enye gbegbe aƒetɔa atu ka wo egbea. Ame bubua woya wonye kluvi na enunɔamesi enu yɔ mi le be enunɔamesi ɖe yaɖo yi ɖe na ɖe wonye kluvi na enumawo yi ke le wo si enunɔamesi mikpa etrɔ na woƒe susu eye egble na woƒe lãmese eye wodzi be woanɔ te voa womete le nɔ te o elabe wonye kluvi na enuma eye le fiasi ya ne kpɔ vovo nye le nu ƒom tso vovo kpɔkpɔ ŋuti vovo kpɔkpɔ blibo ame bubua wonye kluvi na satana eye wo ŋutɔ mekpɔ ŋusẽ ɖeke le wo ŋutɔ ɖokui ƒe agbedzi o satana ye kpatse ɖe wo dzi gbɔgbɔ vɔ̃ ɖona nu na wo wɔna eye vivi me subɔsubɔ ye kpatse ɖe wo dzi eye ame aɖe le teƒe ya le egbe mieva bena ɖe miakpɔ dzidzɔ le wo katutua ŋuti aƒetɔa aɖe ga wo gblɔ bena ɖe makpɔ gaɖeɖe makpɔ katutu kluvi nyenye na ametɔ ameɖokui enye kluvi nyenye na aditama alo ahanunu amewo nye kluvi na amegbetɔ mikpa ame aɖewo li ɖe nutome yi ke wo lea amegbetɔ yi ke trɔ ɖo wa woɖona nu na wo wokpana tse ɖe wo dzi eye wo ŋutɔ di be woawɔ esia alo ekeme vɔa amegbetɔ yi ke nke ma le dza wɔ le dzi be yatsitre miawoe sikawo da ɖe miawoe sɔka do le ati ma ŋuti eye matem agbe atia eka ƒe dzidzime ŋuti o eye mi bla wo da ɖe voa le fiasi ya eka ma la tso eye nu ɖe kpekpe yi ke ne hiã ye nye be na vo tso nuvɔ si me vovokpɔkpɔ tso dɔléle si me vovokpɔkpɔ tso kluvi nyenye si me aƒetɔa ana wo leke ƒe vovokpɔkpɔ bliboa le fiasi ya le Yesu ƒe ŋkɔ me. Mekafu wo ŋutɔ elabena vovokpɔkpɔa etso aƒe mina miakpɔ eta andre Marko ta andre kpukpui blatɔn vɔ andre lia eye kuvia ɖo wo ŋutɔ eye wole gbɔgblɔm bena ewɔ nuwo katã nyuie ne le gblɔm amen via mebe ewɔ nuwo katã leke hã
wɔ nuwo katã leke ewɔ nuwo katã nyuie He maketh ena tokunowo sia nu and the eye dawn to speak adetututɔwo hã ƒoa nu possibilities in your matemiwo life. de sia de le agbomea woɖewo ɖa. Those challenges O at adikama times yo katã bla wo da ɖe ye ne tsi teƒe ɖeka awo magate ma zɔ azɔli o nuku le asiwo vɔ amate ma kpɔ nu o eto le asiwo mate ma se nu o enu le asiwo vɔ amate ma ƒo nu o ntega nyuie ɖe le asi o nukpɔkpɔ nyuie ɖe le asi o vɔ amate ma ade nu kɔ o elabena nu kɔ le nu ka ŋuti o elabena ɖe zɔ agba lé o sɔ da ɖe eye nutegama yi ke mawu nuso katã atɔ asɔ na woa atɔ eme vava atɔ eme vava atɔ tɔ wɔ le agbo me le Yesu ƒe ŋkɔ me. freedom. Vovokpɔkpɔ Freedom. me be vovokpɔkpɔ Freedom. me be vovokpɔkpɔ God grant you mawu na o total, vovokpɔkpɔ blibo complete, vovokpɔkpɔ yi ke de blibo supernatural amlima ƒe freedom in vovokpɔkpɔ Jesus' le name. Yesu ƒe ŋkɔ me. You know, Nyenya I've been me yi ɖe looking at other people, menɔ ŋku lém ɖe ame bubuwo other preachers. mɔnyagblɔla bubu nyenya nenyi be ɖe You find nawɔ out naɖe ɖe those who have done ele be it ame yiwo before wɔe do ŋkɔ na wòa nave dziwo And na as lé you ŋku ɖe wo find ŋuti out, eye ne be ne dziwo ne ke ɖe wo ŋutia ame yiwo wɔ dɔa dze ŋkɔ na wòa nakpɔ adika yiwo wokpa ŋkɔ va yi adika yiwo do ko wodo ko eye esime wo ya ne va ɖo eye ne va ɖo ne dzi be nakpɔ dzidzedzea wotsa nakpɔ dzidzedze le eme Now, azɔa the brothers and sisters nɔviwo ŋutsuwo kple nɔvi nyɔnuwo very near here, Ebonyi State, baka they'll be leki listening wo now. wotsɔ ɖe mía ŋuti le teƒe ya wola nɔ se nya ya A crusade, míewɔ dzodoƒo mɔnyakaka le bakaleki Ebonyi State, capital. And then eye we waited a little, maybe we waited much, mie waiting mie for the mie governor nɔ at mie that nɔ time to edzudo come. edukplɔla And because le of the eyi ma mea mie nɔ lalam stage, eye longer than esime mie we nɔ lalama expected. mie va lalawu aleke mie susui As I began to preach, eye esime metɔ mawunya gbɔgblɔa began etsi to fall. tɔdzadza And there was one young man there. eye ɖekakpui In aɖe the morning nɔ afi ma of that day, le nukeke ma ƒe nudi the kanyea father died in the village. etoa ku But le he had aƒe heard about the va crusade. ese be dzodoƒo mɔnyakaka dza va me le And bakaleki then he eye said, sɔ "I ye am dzia going." egblɔ be medzo He said, yina "What kind of son are you?" ebe o woe aɖe evi katɔgbe ne nyo etɔwo ku ya me sia me le fa via ye woe ale be le yi dzodoƒo mɔnyakaka ebe ɖe megblẽ na mawu tsã bena ɖe dzodoƒo mɔnyakaka ya ma yi kpoe eye azɔa papa ya ɖa eku le ŋdi kanye meɖo la yi dzodoƒo mɔnyakaka He was not eye a alea slave menye to society. kluvi na amegbetɔ ƒe nyaƒoɖame nu o amegbetɔ ma lé o lo naɖeke ŋutɔ ma nɔ te o In the open. eye míenɔ And gɔmedzedzea me then ma I gave the message eye as if I megblɔ didn't mawunya know that rain eye was falling. megblɔ mɔnya sigbe bena I ɖe told nyemenya be you tsi le dzawoe ne eye introduction, mewɔ kpɔkplɔ yi ɖe me ɖoƒe gbãtɔ ɖoƒe velia ɖoƒe tɔ̃lia eye esi wònye dzodoƒo mɔnyakaka ƒe gɔmedzedze ma biblia nya etsi ƒoe vɔa nyemeti dzi ne o nyemegblɔ be eye megblɔ be azɔ ne le dzi be nasɔ agbo na Yesu afi ka ne le o kɔ wo asi yi dzi eye amewo kɔ asi yi dzi eye megblɔ be azɔ miva eye wova etsia nɔ dza eye míxɔ woƒe ŋkɔ eye megblɔ be azɔa nenyi be nedze dɔ nenyi be kuxi ɖe le dziwò be azɔ miado gbe ɖa eye aƒetɔa akasi ŋutiwò eye wokɔ woƒe asiwo yi dzi I prayed. eye medo gbe ɖa gbe ma gbe eye megblɔ na wo bena ɖe esime miase amen mamlɛtɔa nukunuae ma va ɖo na mi aha le gblɔ amena You know, le nya I still remember. mebe mekpɔtɔ le ɖo ŋkue dzi la bakalekitɔwo ƒe amena ɖe enyɔ ale gbegbe
abale ke to achanyo ene tell you eye that maglenami as we say, bena the final esimi amen, glo amen mamleto Father in the village papa also. ele ape chitre ame ikule ndimea mi otuto pomonya kaka fiansi mi mi do gbera e fon la pe ada fofo popo mebe fofo popo And if eye that happened neibe esi afame le eduike sodemianti Christ, le gapopo mame Yesu Kristo yenye eya make echo ivai egbe so ide mafo me anything nade pepe that is dead nde in your pepe life, yike kule agbo me agbe la do me le egbe si ale Yesu pen come multiple miracles, nukunu the divine gbogbo nukunu pe things agbo we're soso looking at, to number one, mawu pe asito ameme enu to emi la po power enu gbanto of his divine touch. mawu pe asika me ape nusen ike ma dokonu o nusen ma dokonu le agbomu evelia Unstoppable power nusen yike nadeke ma note o if you demand to esime mie bia na le bia be apeto kasi chinye ne bia be apeto kasi chinye egon be le bia be ne kasi yenchi eye yepe nusen yike nadeke ma leo nadeke ma hemono agere agbo me fiansi ale Yesu pen come eye etonlia yepe asito ame siefe medene globe siefe medene globe siefe efefe globe efefe nukunu asito ame siefe le agbo me egbe nusen yike sedo pe me lesio na yepe asito ame siefe na yibe eva neva jiwa nadeke ma hemo na nukunu pe nusen ma upe nukunu pe nsia nadeke ma hemo na le agbo mo le Yesu pen come enu gbato azon minane mi akpo apagbato yepe asito ame ape nusen ikeme dona kpomu minane mi akpo Marko tade pukpui blaton vone eye esi wodogo le voamela enumake wo jesi ameka wo jesi Yesu wo jesi ameka wo jesi bena yenye dela wo jesi be yenye doyola wo jesi be yenye gadela nele jesi le fiansi ya adeo mebe esi ne jesi Yesu fiansi ya la Yesu adeo ayodo esi ne jesi Yesu fiansi ya adegao minya amegbeto pekuhire yenye bere wo me jesi fofototo yikele Maria de tugbila pea bakple Yesu domo amome jesi fofototo yikele Petro bakple Yesu domo amome jesi fofototo yikele Kristo subola bakple Kristo anto ome jesi o vo nebe ne jesi Yesu ewe ya ne jesi benade le Yesu Kristo Yesu yenya me ikule yetale Calvary pe atiso ganchi eye le Yesu meye wode de popo le ye de popo aswasi o nele jesi be le Yesu meye ye pe doyoyo ale doyoyo avana o eye le pupui blaton vo atonlia me pera eye du eye jujo nipa na ibe ne nyebe na le nyebe ne le dola ejave hogale gajradope eye ne le po game eye gajradope e ma oja chu hontru e poto vire ko wa chu hontru eye na ibe nyatepe ne hia gama eye le dola hogale le gajradope obe eye vire ko poto ne gajradope na tu ho a ola pudu yo la jagbagba be na ya dote pe maka fine game anasu wonto nyabe Yesu gbona juame Yesu e mala haoji le tepe ma ikenele Yesu va be ya de o eva be ya yoto o eva be ya de ka o eye nele se be Yesu Kristo ne be le jibe Yesu nenye yepe apeto ye wa yuame kaka wa yuame se kaka ewe mavado eye wonto na pudu eye na pudu eye jujo
le afima nuto kata mekoto eye wote asi amo pe la megbegle eye wote asi amesio pe la megble la chocho mikwa akpena mawu elabena mebe duye na kuore ore phone na mala lomena we radio e magbonele afimi kenelele egbe asem afi kenelele kachacha megbaklemi Yesu Kristo adore gbole afima eye mawu penuse akasi akpo nchire Yesu penkome somebody ameade cho Zambia epedo nye siavai eye sida dikana kupe doa ele lamene eye dokita o do ekpo eye dokita o glo na be azon edowa fi ovado fifia akpa mamla to ema eye eso yepe ga okata va poku eye eglobe ye jibe ya zomo ye ya va Lagos Nigeria alebena pastor na dogbe dale tabe maku o mebe o maku o. So I told him on the phone. Ebe me plene le phone jibenari. Me hia be na vaore, miele kachacha me voe. Eye ne me yo Yesu penko le Nigeria, le tepeya, kaka fine le la fima le Zambia. Yesu penuse ma penuse akanuti o. Amen. Ebe ate va menene ma mebe ava me po gawa pote gawa dare me gaso gama ve play mo son gba le view eye me do gbera me pa menyi be afine le pe nyayolo me be ri ne doayelo va Yesu penko yela ne be mi yo Yesu penko a eye Yesu penko a egede to me na wa doyoyo ala fana o And so eye so ye jimie do gbera ye me gbrobe ever yi vai to do kpo etro yi de kwanji la eye ever do kwanji no HIV. o do ekpore dikana kume gale fumene Everything nu sia nu dolele majo mikwa nene matutu o jafa me no fiasia in Namibia. Nyeyide na Namibia ele Africa pe anyehe goji eye nyeyide ameyo le Namibia ole do tom fifi ole do tom ela bena mie chaka gbakle Namibia chanle fiancia eye David no tepema eye kuhide no de viatire yepe ade adole nu mene gbodo eye ade amaga tema trogede nuamu ade acha yame eye le nuwa enoa eva de kuku na ejukplo ha benare mehiaga ela be gamela sinye bena makplo de via yino ave wodone o eye jukplo ha Namibia pe jukplo ha o wonunana jukplo la pe eha sosua o wonunana bena de watim awodona de via eye o kplo de via so yide dokita de gbo le Africa pe Afrique du Sud eye esi over do Afrique du Sud dokita le nkude de vianchi eye wo do ekpo eglobe na mi ma tema wo na de ko nuka nya ho nya la de a leke mi atema tutu ade abena ne kede numu ebe tafla che mi tro ya pe eye juklo la jibe ya zanga juklo ha jibe na de ya de ga me bena de via ne kpoto yo fola meten famo eye miele wojutopo monya kaka le capital du Namibia pe fia juame eye evinoa ekpo miabe pastor ikele jumame eye ebe na tema de kuku na miabe pastor kwa kuhinyada de kuku benare melek de kuku benare mia kwa pastor eye pastor ikele tepe ma gbe na nyima tema donu gbe na miu eye mama evinoa eno amodome eye evia ele yepe alome eye adea etola yame nyatepe eye etagbatutu ovale jole je adeaji eye nyemeyo kuhima penko go hanlo de comme problème le Yesu penko ji medene do li problème Yesu. And I said, eye me gbro benade ku hide pepe ikale ji o be do yo blipo ga de blipo ka tutu blipo le Yesu pen come ye evinoa epuye penukude eye o po viade zigbatolo ye pe agbemea adea egede numena de via eye
nous de pepe le tepe vovo popo me be vovo popo gadede eye kuki mo kata yike amo matema kpere mianti o dokita o matema kpere mianti o e gayali voa donti melio apetwa le na vovo popo fiensi ya le Yesu comme ye wo kplo dono o le abadi eye afia yike mi le gbea Yesu le gbo le tepema yike nele afi ne le tepema tutututure Yesu le tepema minami akpo pupi blatonvo adelia eye afisi wo yinado le kopeo alo duome alo agletaola Nikwa, edanye kope o meyo, edanye dugan o meyo, edanye apleta o yo, afi Kristo la fima, wotua dolela o va danade ablo o me, eye wo de akukune bena, yo ade asiye pe awuto dede konu. Eye amen alesi nu de asi enukola mekaja kasi Yesu nchi fiansi yao amen alesi nu de asi enukola nanyi be wonye nuvon la wo de asi Yesu nchi wo pe nuvon ajo nanyi be wonye dono a wo pe dolole apote agban ajo nanyi be gbogbo von ye dufialo me gbogbo von ye pache do ji na po be gbogbo von pe achepada meji ma ajo amen alesi nous de asi enukola pe la mesena amen ma open la mesena amen Denesia Yesu Kristo yenye eya make echo ivai egbe so ide mafomami Yesu potole egbe Yesu potole do wo me egbe potole gbo eye yepe nkoa nusele me abeyin todo kikene eye egbea esime na kasi Yesu nchi nyama kasi Yesu nchi blen be makasi Yesu nchi eye nele de asi Yesu nchi a yepe nusea ikeme dona kponua ne kasi amenchi a yepe nusema awo dola gbo mere Yesu penkome Marco pe agbaleta wiade le Marco pe agbaleta wiade minane mi akpokpupu wi atonlia eglobena ebe eye wo glona wo bena eye wo glona bena mi heide hekela katame eye minya be mega hiabe mia zonzon li kafia ve damo gbore nipa amo o le se le tepe ke ole kaka maupe nusia ava agbo metan e ke ne le semle Yesu pe comme ebe mi heide hekela katame eye mi degbe fa nyanyela na amokata nyanyweka yenye nyanywe ike enyebe de lawa ade ofiensia nyanywesi abenanka doyolawa ele doyogo le fiensia nyanywesi yenyebe gade lawa ele gade ko ofiensia eye na dogo le nu ya dodo ya megbea na dogo le vovo popo agede me ebe mi degbe fanya na amokata kuku ya delia amesi ke kwese eye wo de mo chichanela wa kwede agbe esi ne kwese fo megbere eye ne kokpo gatia emegbe nese nava ela benanuko mieja dopo megbakple o eye cho afimakea mia draodo na mauti data ke amesi ke me kwesiola wa bufoe e ya nuchi ye mele de kuku nami mele de kuku benare na ho apeto Yesu le agbome e la bena ne me kwesiola wa bufo me do gbedabo ma bufo o eye so yeji pipu ya ndrolia me ke jesisia o la kplo amesi o kwese lado esi ne kwese le pipu ya delia me eye ne kpo dede eye ne ko pupo kati eye ke jesisia o la kplo amesi o kwese lado le nyenu kola me wa nya gbogbo fon o adogo e amen
The devil that gbɔgbɔvɔn yi ke le wo abolo ne kpɔ vovoto esi me fiasi ya le Yesu ƒe ŋkɔme. they shall speak Ebe with new wa do tongues. ade yeyewo eye wa ƒonu kple ade Cursing yeyewo. your wife, Ade ma yi ke le nume na o ye ne sɔ ƒo na fi de srɔ̃nyɔnu, ne sɔ ƒo na fi de viwo, ne sɔ dzunamo, ne sɔ ade ma yi ke ne sɔ na ame ɖe le ʋu kum ya ame ɖe va so ŋkɔ na xɔ evɔ ye ko ne tɔ fi ƒoƒo de amea eye to curse ne le yɔ Mawu ƒe ŋkɔ sɔ le ƒo fi de ame ade ma ade xoxo ma wo la ɖe ɖa. all the tongue Eye that ade will go yi from, ke I'm swasi sorry, o. daddy and mommy. Eye taflachelo mama kple papa gbɔ ne kpɔ ade ma tso obe kpɔkpɔkpɔ wo ya gbɔn ko ne nye avun ne nye mo wɔna nu nyuie ɖeke o ele di nɔ wa kpa eye azɔ wotsa ne va dzivi koa nuƒoƒo ma yi ke tɔwo ƒo na sa nenema ke wotsa le va le ƒonuƒo ye wotsa ne le zã nene ƒe ade ma tututu ɖe viwo ŋuti ade xoxo ma nu ava yi. A new Wa tongue, dejo eye a ade fresh yeye tongue, ade a yeye good ade tongue, yeye a ade nyueto profitable ade tongue, diameji a ade tongue ke that brings devi blessing ade yi ke sɔna upon yayira other vana people. ame bubuwo You ƒe now speak agbe me with new tongues. azɔ na ƒonu kple ade yeye. Verse 18, Kpikpi wienyilia and they wa shall le take up dawo. serpents. What that means Eye is that any egɔme nye bena serpent kɔ that egɔme bena tries ne to be come edan ɖe around le you dzagbagba and be wind yava itself like ge it ɖe did me o for Paul, eye you will ava take it ge and throw it into ɖe the fire. o la le atsɔ All ƒu those kpe ɖe things zo me walking about in your enumɔwo body, yiwo they'll be katã thrown wo into le the nutsilawo me fire wa in de dama wa sɔ ƒu Jesus' kpe ɖe dzo me fiasi ale Yesu ƒe ŋkɔ me. I'm looking at somebody there. Mele I'm kpɔ ame ɖe le just afi ma ɖe happy for o you mele kpɔ that dzidzɔ ɖe ŋuti wo tonight ŋutɔ you ele are abe free. fiasi ya ne kpɔ katutu wa ye esu asi o If fiasi you ya. drink any deadly Eye thing, ne wo no nu wa me hã la mele wo si ge o. nobody will kill you Ame before your aɖeke time. ma wu wo do ŋkɔ na zã gbe wa o. O la nɔ agbe didi. Mebe ame ɖe ƒe nya me le gblɔ la wo be nya ma la agbe didi eye na nɔ eye enu yiwo katã va be wa kpokpo agbe wa wo de wo katã dzo le Yesu ƒe ŋkɔ me. And they shall lay their hands on the Woatsɔ sick. woƒe asiwo aɖo dɔlélawo dzi eye woƒe lãme la sẽ. Somebody there Ame tonight aɖe le will afi recover. ma fiasi ya lãwo me la sẽ. You know, Le when we kwa say nyanya recover, ne be mi le nu it ƒom tso means lãmesẽ whatever ŋuti ɖe sickness. egɔme be I ɖe was on lekeke an anye interview dɔléle ɖe in kpekpe London le some years me ago. yi London epe And geɖewo nye the sia va yi lady ye interviewing wonɔ me said, nyakaka nyadzɔdzɔ gbeƒãɖelawo le biam nyawo wole gblɔ be meƒona nuƒo tso nukunu dɔyɔyɔ be nukɔ yɔna be nukunu o be nukɔ yɔna be dɔyɔyɔ mi ɖo ŋku edzi lo mienɔ interview radioa dzi ye TV wonɔ mía kpɔm BBC ƒe TV ye wole gblɔ be ne nukɔ yɔna be nukunu o ye me gblɔ be nukunua ye nye be ne be Mawu ƒe ŋusẽ ka ŋuti o ye ne kpɔ dɔyɔyɔ ye ɖetugbi ya gblɔ be ye wo gblɔ be ye me to ne bena ɖe dɔléle ɖe le lãme na wo le afi ma ye nyɔnuvia egblɔ be menɔ fefe ɖe sem kokoko va mi ɖo ŋku edzi lo mienɔ ganagana zi ɖeka ye edzi be yeanya be nukɔ yɔna be dɔyɔyɔ eye ɖeko me mia ŋku tsã o lo ɖeko me gblɔ bena ɖe le Yesu ƒe ŋkɔ dzi dɔléle dogo le eme ye ko do wli zi ɖeka gblɔ be eva me nam eye me gblɔ be nu yi ne kpɔ ma yɔna be nukunua ye ma tutututu. Minya le fiasi ya esi mie le teƒe ya ye miayɔ Yesu ƒe ŋkɔa vovo kpɔkpɔ ava na o ebe woada asi ɖe dɔnɔ woatsɔ woƒe asiwo aɖo dɔlélawo dzi eye woƒe lãme la se mina miakpɔ kpukpui blave ke woamawo yi ɖaɖe gbeƒãnya la afia le afi sia afi eye aƒetɔ la le dɔ wɔm kpli wo le ŋusẽ dom nya la to dzesiwo to dzesi siwo kpe ɖe wo nu la me to dzesi le agbewo me nukunu le agbewo me
Toyoyo la gbeome. Point number 2 Rope now veliazon. is the unceasing Yenye. power Yepe nusen. of his Yaokata yipe demanding nusen. touch. Look No at Mark bia. chapter Obia bene 7, kasia menchi. reading from verse Yesia yi. 32. And they bring Miakle. unto him. Kwikwi You have to bring Blackton yourself to vovi. him. Ele be You na have to cho say, doki o Lord, va Yesu gbo. I am here. Ele be na agbo be You na have de to apeto say, nyenyesi. I am waiting Ele be na agbo for the apeto mele touch lala, of the mele Lord. pomona They apeto bring ape unto asito me. him Eye wo what cho that was ameade there. sinye toku no. And Ple had ade the tututola va in his egbo. speech. Eye wo de kuku And ne they bena. beseech Wa cho him yepe asi to put his adade hand eji. on him. Demanded Wo touch. bie ye la They na demanded bie bene from to him. asiye They ele be na beseech bie him. o bie o And de they kuku ne sought o a de kuku ne touch from eye him. o de kuku ne In bena verse wa cho ye pe 33, asi adadeji it says, kuku black ton voton and he a took eye him wo cho aside eye wo cho eyama from the hepo multitude. asae cho amehala gbo As we come into eye the wo Lord cho eyama tonight, nepa the ne be ne Lord va apeto will agbo le separate fiesi you ya from the apeto multitude. ama o da cho ameha odome wo ya na to You'll be vovo ade o smoking de of the vum multitude. pa The Lord nikwa will take that apeto cigarette out of your ne life. ne He will no separate cigarette you yomsa from the apeto multitude. ade o dale cigarette You be have ha been so so ame a drunkard, ne drink nye this, drink petesi this. nula Even san some eye ne people no go na to nu the ya point of anonu ya drinking anonu the ya urine. eye The amo Lord will separate apeto you ama o from da those cho who are drinking ahanulawo urine pe ha and so so drinking ma me alcohol ame yo le in petesi Jesus' numa name. apeto ama o da cho pe ha so 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 the mele Yesu pe people nkome that go eye under ame adoli the cover, wo the zona captivity o and the zona slavery aboyo of nyenye occultic power, kluvi nyenye multitudes, vivimenu se and pe the kluvi Lord nyenye will me separate eye you wo le from ha so that so gade me multitude apeto tonight. ama o da cho Miracles ha so so will ma come gbo to your eye life. nukunu ava agbe ome And he took him aside. eye wotsɔ eya mahepo asaye tso amehala gbɔ eye wotsɔ yeƒe asi bi de wo ƒo ɖe yeƒe tome eye wo ɖe ta ɖe yeƒe aɖe nu Then in verse 34, kpikpi it blatɔvɔ says, nɛ and looking eye up esi to heaven, wole dziƒo kpɔm la eɖe and said eye unto wogblɔ him, nɛ bena Ephphatha, efata that is, hefata be opened. si gɔme nye bena Word ʋua of the Lord, ah. he now puts in my mouth. You know, it's like tete the yepe to la microphone. hu mikpa apeto asɔ yepe nyasɔ do nunye me ele abe microphone nene eye ame aɖe ele ƒonuƒo le microphone ape micro ame eye micro asɔ yepe gbe sɔ yi ɖe teƒe ɖe eye ele di be mi te le se eye nye ame va pastor be ya ye va abena de ya ye nye micro ye Yesu le ye ɖe asi Yesu ye le ƒonuƒoa to ye me Yesu le ƒonuƒoa to ye me eye ye le ɖe gbe fa na mi bena de ʋuu The blind eyes will open. eto ŋku gbagbawo la ʋu Deaf ears will eye open. to kukuwo la ʋu The closed doors eye will open. agbo yiwo le tutuwo la ʋu And the chance and opportunity eye in your mɔnu life kpɔkpɔ that yi is dze na locked up agbewo by the ye devil agboa is tu open ye abosan tu tonight in agboa Jesus' agboa ʋu na name. ofiesi ya le Yesu ƒe ŋkɔme. Look at verse 35. Mina miakpɔ Verse kpukui 35, blatɔ̃vɔ and atɔ̃lia straightway le kpukui blatɔ̃vɔ atɔ̃lia his tete ears tete were yeƒe opened, to la and ʋu the string eye of his enumake tongue was yeƒe loosed. aɖekawo hã ɖɔ ɖo eye woƒo nu nyuie eƒo nu aleke hã mebe eƒo nu aleke eƒo nu nyuie wotsana ƒo nu nyuie Testimony ye will be wo clear. ɖaseɖiɖi ame la kɔ nyuie eye ne ye be ame bubuwo see la nenema ke nukunu adzɔ ɖe wotsɔ ƒe agbe me le Yesu ƒe ŋkɔme. Look at verse Mina miakpɔ 37, kpukui verse blatɔ̃vɔ 37. adelia kpukui blatɔ̃vɔ adelia eye wo de se na blatɔ̃vɔ adre eye kuvia ɖo wo ŋutɔ eye wo le gbɔgblɔm bena ewɔ nuwo katã leke hã ewɔ nuwo katã nyuie ewɔ nuwo katã nyuie leke wowɔ nuwo hã ewɔ nyuie le afi ka le agbewo me mebe le agbewo me wowɔ nyuie ɖe le la mebe le nutsilawo me wowɔ nyuie ewɔ nuwo katã nyuie fiasi ya Yesu wɔ nuwo katã nyuie matemi sia matemi le agbewo mea aƒetɔa ɖe dzo aƒetɔa wɔ nuwo katã nyuie ewɔ nuwo katã nyuie There's nothing like the remnants of naɖeke sin meli
yike wa gbobe enye dolelepe kpoto ebena enye dolelepe kpoto ndela va kpoto obe dolele kake alo obe kluvinyenye kake de kpoto la gbome awu ewonu kata nue donchi acho jipo ava na ofiansi ale Yesu pen come ewonu kata nue ena toku no oceanu eye ade tututo hapuanu egbe yenye azaogbe egbe kapopoa Yesaya ta blaton vo aton Yesaya ta blaton vo aton Marc le chokupri aton li a dit ekema nuku agbanto po nuku avu eye toku no peto avu le kpukpi adeliame eglobe ekema hodron o atikpo abezi ene na tikpo ne ibe nenyo hodron ha ne le nye kplibo to sara na tikpo de ne gbon amen via ne gbon amen le nyamadia mina maga try de Namibia ke nye yide Namibia Pastor Ibe ate anote pe egbe enno Namibia eye anyasa do ha pere nchi ye jesi nwe eye miele tutopo monya kakawom eye de tu bivimade ekplibola ekplibo pe wife son eyi mamere epe wife ye no esi le yi mame eye amo kokwe amo titele wo pe afoji eye miedo gbera le gbedodora mamegbe a nuko ka meyo gbe magbe ha mebe Yesu yela mebe nuko ka meyo gbe magbo nu se ka meyo samamu eye de na nu afima gbe magbela de na nu afima la eye esi me klobe plibo to kuno wo nuku agbanto plibo to mi chitre mi akwo mi ape nuku nu le Yesu pen come. That's right. Yema. Amen. Il de tout a etogbe ocho de pe magbe. Eye de tugbe vima de vima de vignon nu vima yike plibo pe wive. Plibo kakana pe wive a meten le sonson. Ye me kasinchi olo, ye me va efufu ilo, me yibe me va voile yen todo kwisi a chitre. Oh, note gbo me gba do yo me note ma wenu na gbo kafi eyo chitrere eto ason liji eye esi oto ason liji epa ejuji ko so de fi ato jupupu pe wive meson polo ekplibo eye mele don kweti pastor anyasa do mi jesi alo eto juji plodo tugiriado eto juji plodo eye eputu kafi wa fe le a nukunuema eye nukunu ma togbe a avamela gbo le Yesu pen come ebe hodron atikpo abezi ene eye ade tututo pe ade acho aseye elabena to won cho gbegbe eye to bucho tagba egbea point number 3 now dope tolia azon yepe asitwa mesiefe pe nous saint yike sedo pe melesio yepe asitwa mesigbosiefe akpe wakafu apetwa elabena apetwa atwa sio le fiancia yepe asitwa me pe yepe asitwa mesiefe Marco pe agbale etani Marco tani pupi blave fove eye wo va Betsaida Eva lo mepe juame Yesu va do gba o Eva do gba o le juame Eva do gba o le lo me juame Eva do gba o le tepe kenele Eva do mi agbo e mi le po me ame mi le senya ya Eva do gba o eye mi note ye wonto ne le senya ya ne le kponu ya o Yesu va do gba o Yesu va do gba o la fi kenele fifi la egbegbe eye wo va Betsaida eye wo kplo nuku agbato ade va egbo
and besought eye him wo to de touch. kuku ne la o gba de kuku ne bene to asi echi la bene de asi enu mi po a enye ma wu me pe asi to ame e ma enye asi da menchi amlimato pipi brave for ton lia eye esi wo le nu ku agban to ape alonu la ekplo e togo cho julame me plana mi don ko benade nu ma ko yo wo wona benade ela kplo togo From the midst le of sinners. nous font l'or petit na akplo dole odome eye bibla ekplo togo le julame eye Whenever eleye pe asinu why did you do it that way? nu kanchi owen Heavenly way. ebe ma bia sebe nu kanchi nu kunu pe monu ema nu kanchi nu enu ike ma pe gbagbo bene wa yo wona eye esi wo le nu kwa agbato pe alonu la ekple togo cho julame eye o ma henya gbakle apeto voye pe asi de amenua ahenukunu ye pe nukunu pe nu siava agbome eye esi wo de tade nkuchi ne la ebi ebena elenu pama 24. quickly brave for ne esi wo hunuku esi wo wunku jila egbro ne bena mepo ameo mepo wo le abe achio ene hele azonlisom asito mesi gbato ema mikwa ele abede de popo ene ne kpo de ema enye asito ame gbato ema me hedontia kekenvo dontia ke nous vont pe dontia me kekememo zigbato a yenye nuko de popo eye emegbe a aga kasinchi oke nu si anu akloda egbobe mekpo amo wo le azonlisom abe achio ene piku bravo atonlia tete wo gacho yepe asiwo do yepe nukuoji egaso yepe asio egaso mikwa asito mesievelia eye wo kle nuku sesie eye wo doedo eye wo doedo eye wo kponu si anu nwe eye wo kponu si anu nwe mikwa akponu cheke akponu kle akponu emene konwe ye nuane de blibo nukunu ane de blibo le wo lubome le wo gbogbome le wo nuchilame egbona na o egbona gbome za fiesia Will happen. ele me vague Heaven is ready. jipo ya sogbe Christ is ye ready. Kristo It's sogbe ready to save e you. sogbe be wa It's de o ready to e forgive sogbe you. be wa tu ake o ready to wipe e sogbe be na de all wa your sins away. tutu nu fun o katajo He is ready, wa klo katajo and you are eye ne ready. Yesu ya sogbe Salvation ye wo cha ne will come. sogbe a de popo Your ava healer is ready. doyola wa sogbe Heaven is eye ready to jipo heal you. sogbe be ya yo do na o ye jipo pe asika mema e sogbe pipila benade wa tro ntila wa pe nonome nanyi be wo ha ne sogbe a doyoyo wa ava There will be unfailing power. yepe nu sen ikeme do na kponu yepe nu sen ama do kponu o yepe nu sen ike wona do esia yi yede pepe yi yepe nu sen ma do kponu la gbomo ye ma nadeke ma le ole Yesu pe nkome eye yepe nu sen ike sedo pe melenchi o lipo melenchi o lekeke anye kuhia lekeke anye nuvoa lekeke anye kokutia edetoya ekeke ya chochoke gbona na ole fiesia dede popo gbona na ofifila ebe amere pepe nuchu ya nyonu ya de tugbu ya de kaje ya amere pepe ike ayo apetu aponkola wa hone dede popo asuesi akpo dede Heaven will have a eye jipo anwule dade egbe anwulu nko dade be wo ya ne kpo dede egbe mia bobota eye mia nuku
kapopo ade eyi wa vado jipo no lala om dare sa ho Kristo de la el no te po dare sa ho eye Yesu le globede ele globe mele jibe na no nouveau mo ye mele jibe fon bubu nous vont pe nous saint ne poto le daro kluvi nyanyamo Yesu le jibe ya de o Yesu sogbe de ne sogbe a mebere de ne sogbe a eye nele sogbe a nele sogbe benari ya kochochoke nele sogbe benari de kpokpo ne suesi nele sogbe na jime totro nele sogbe bena Yesu ne deyele ameha odome ne deyele nouveau la odome ne deyele nouveau la odome eye ne globe apeto mele ji de kpokpo ma fifila Yesu tanye ne kudo te pesia te pe kenelele nele ene hia de kpokpo ya kwa o asiji eye na chitre eye na globe apeto egbe ko nyegbe egbe nyenye de kpokpo penu keke ememeto o ameyo le hame ameyo le apeme ameyo le radio ati te pesia te pe kemilia de kpokpo esogbe nami ko asiweji eye ne le ko asiji a de na tema chitre enyonto amlima enyonto de kpokpo penu kunua de kpokpo penu nyo ava agbo mefiesi ale Yesu penkome ameyo le yapala oji ameyo le Joti esianye eyiya yikemi le lalakpo dipo le notekpo egbea eye neko asio iji le tepesia tepe kenele na titre le afoji tepesia tepe kenele mi le hameamea mi le solemea mi le tepesia tepea apetwa enye mawike le tepesia tepe mawike nya nusianu mawike nusio kata lesi ele kpo le tepe kenele eye ejibe ya sonu fon sokeu jipo le kafu jipo anglo nuko dare mebe jipo anglo nuko dare eye jipo ado jesi benare jipo sogbele tao eye wo chane sogbeta jipo asodome totro nublani popo chochoke anao enyonto America pe ko egun amenara amen. As you are standing, open your mouth. Esi ne chitre vodi ye asi o le tiare kenu ye na globe apeto me da pe no le gbe pen keke aji egbe nye de kpakpo nye penu keke Yesu ne dem la me hala dome eye ne klonva won todo ki ogbo apeto me va gbo o blene globe apeto me cho agbenye dete o blene eye na glone Yesu me hwese be ne kule tanye le Calvary pe atiso ganchi glone me be glone be Yesu me hwese be ne le dem fifila cho nouveau nyokata joyi eye na cho nouveau nyokata keme Yesu me lon me hwese eye me hweme be azola mezu dede kola mezu amekpa dede in your life in Jesus name. Ne wena la gbo mele Yesu pen come. Poto ko asiwa iji eye na poto no chitre nu ma to gbeda le ta o. Fofo le Yesu pen come. Ale gbegbe ne lo amesiame. Bena ne cho wo tenuvia hena. Eye wo ku le amesiame ta le Calvary pe atiso ganchi. Eye azon amesiame toke de abe alesi wo va gbo ma cho apu gbe o ma gbe o Yesu ma gbe o de wo dometo de sia de fifila le Yesu pen come na cho wo penu fon kata ke o le Yesu pen come na nglo wo pen ko de agbegban le ame new life, agbeyeye, new character, ediyeye, new behavior, agbenonoyeye, Christo pe agbe ne kede wo dometo de sia de pe jime wo dometo de sia de pa agbe me fifi la le Yesu pen come me de agbe na wa peto nous c'est la si obe na de amen
nous sommes mama dokpono nous sommes be na demi enye nous sommes ike wona to esiayi nous sommes de kpakpọ nous sommes se do pe melesio akpena o apeto elabena evame le Yesu pen comme mieux dokbedale. God bless you. Maou ne yirao jipo ngune dare jipo dejesiwo be we ane kpo de le Yesu pen come. Keep on standing as we call on our state overseer to come to direct us. Don't sit down, don't sit down. To direct us at this time of counseling. Those online, those in local churches, anywhere you are, our leaders are there, and then online, look at the screen. You see the number to contact there. Welcome. Phone number yo natem ayo ne wa kperenchi o. Ye wa nglonu ko dare ye wa kperenchi o ayo emegbea. Phone number ye nye 93 04 38 38. Transforming power of the Tepesia tepe ike mielea. Ma unuso kata to apenu sen ike trona mepe agbea ekanu chi o. Ye agbe wa tro ye nouvon wa otu esoke o eye ameyo kata kope asiji ye mie dogbe da fifila da flache enu ina wo fifia ye nyebe na kofonu wa ye na yo 93 04 38 38 tepesia tepe ke miele jukon tepe jusia du ike me miele na so phone wa ye na nglo message adode 93 04 38 38 fisia fi kenele tepesia tepe ikenele plus 228 93 04 38 38 ne ko asiji ye ne di be Christo ne de apeto acho nouveau so ke ovo le gbedodo da megbe le khose ke ne dota apeto acho nouveau ke o eye azon ne kpodede ele bena wa kpede nu ti o kpede nu antia ye o hia bena de na nglo nu ko eye afi kenele afi nele edo ne wona phone number wa won to phone number wa na ngure adodemi alebena miatem akpede nu chi le gbedodorame le toporome le govovome bena na tem achi wezon gere ma uviodome wezon gere Christo pefiarupeame ngro nu ko ple phone number wa adodemi te peinelea e finele be watem akpo bobwere natem na ngule roda natem awo WhatsApp alo natem nglo message alo natem ayo ye wa kpere nu chi o 93 04 38 38 93 04 38 38 alors plus 228 ameyo le Togo Godo plus 228 93 04 38 38 sofo number ma na nglondoda alo na WhatsApp alo na yo na nanko edo phone number wa na ne finele e ko imenele na gble na yedoda be pepere nu na vana wa pere nchu le gbogbo me paji le toporo pe apaji le gbedodora pe apaji alebena na tem achi le Christo me nyame chocho ine wal nyame chocho nyeto yi chacha ine wo fiansi ya enye chacha nyeto mavo pe chacha ye wonye eyata ehia be wa pere nchu na chi plus 228 ans. 93 04 38 38 plus 228 ans. Blasier que voton. Nade ko ple enne. Blaton voni. Blaton voni. Ne soit beau na Christo. Elebe na sonu ko roda. Be wa kpere nu ti o ale wa yeji kaka wa va nyoro wa na ochiteta eye na normal view to me hotuturo ati aha yenchi e wo hia be na ngulu nko phone number wa afi nele ko imenele na ngulu roda be wa kpere nu ti o
There will also be converts rally in all locations all over the globe, in regions and states and nations. We will announce the time new to you. Now, guess what? Ele me vam le tepe si a tepe le kika godome. Ame yo kata kope asijim. Eye wo chope akbena Kristo. Kabo poanye si abe na nglo nuko phone number wa ekoi menelia. Adodemi to plus 228 93 04 38 38. Eva me now ne le kwesi aklona be amen. Mo pa me aja trova zandia. Chitreazon, nano dokyo dramdo, tokbe dodoraji, aye nano asi tom kuhia, nano plana yesu kasi chinye, miekwe le bibla mebe amole globe kasi nchi. Yesu ole de kukuna Yesu benade wa de asi Yesu nchi dogbera enu koko alogbo nu koko java gbome na ko nu fiesi ya no nyare gbom na Yesu sokure nchi ne ma upa me avado fifia nukunu wa ado Jesu avagbo nukunu wa agedejio kafu na petwa I said praise the Lord. Mebe wa kafu apetwa. Power coming your way. Nous sommes bons à gbome. Power coming your way. Nous sommes me dona kponu bons à gbome. Nous sommes ikenade kema noteo. Yo wona do esia yi agede agbome fifi la le Yesu pen come. Nous sommes kesero pemele nchio. Amerike matema do liponeo. Yike nyana dololo jona. Yike de na kukide pepe jona. Yike de na tete da nyi de siade. Wa dogo da la gbome. Bona gbome le Yesu pen come. I gave you a lot of testimonies. Me did I say gede onami. Esi me no monya glom. Eye azon. Your turn. Gapopo wa edoji. After the final esi me mya gblo amen mamletwa. Na todo ki okpo ye na kpo ebe na enye nuse yike ma dokpo nu yike wona do esia yi eye sedo pemelesi o a ha dolele de sia de da a na benu sia nu me akọ eye wa de dolele ojo tetere anyi de sia de a de o da la gbo me the miracle power neleji be nukunu penu sia ne kanu chiu na ko asi de kaichi eye na so asi velia aso dade afike kuhia le now fofo le Yesu pen come you said you are we ple be ma we ne nye eye metrona o eye nusio kata ne wo na amo le chapen keke omea lele wo gena mesia me fifila apeto Yesu we kenye eya make echoivai egbe so ire mafo me ye lidodo ade kemele wonu siamo eye ne globe le globe me le plimi kaka va se de kika me penu nous sommes ne de son fifila le Yesu pen come. Every sickness, dolele sia dolele, infirmity, klibo sia klibo, kokuchi sia kokuchi, okata onegdo, kokuchi onenge le Yesu pen come. Wonu chinu de pepe, chotaji, kaka so ide afoviome. Eti nu tete sia nu tete, dolele sia dolele. On a toko le Yesu pen come. Nuku yo gba onohu. Etoku kuo onohu. Ame yo ade tutu na o metempo na nu onye mumuni ono ponupo nu tete sia nu tete ne ho ne teda eye tosi ato no hoda le tepema le Yesu pen come. Dolele nu ti gbale pe dolele dolele le bukame dolele le jime eji pe dolele po me vile pepe le wonu chi la pe tepe pepe ho doyoyo le Yesu pen come. Apeto le tepe sia tepe pipila tepe sia tepe la mebe tepe sia tepe do pe wonu kunu penu sianji eva me now
The name of Jesus Yesu has pe done nukua it. ewe na o. It is done. O we na o eva me na o. The power of the Holy Ghost Gbọgbọkọkọ has done pe it. nusen we na o. It is done. And the creative Eye power mawu of the pe Heavenly nu wawo pe Father nusen. has done it. Jipo mawu pe nu wawo pe nusen we la gbo me. Ewe na o. Lord, Apeto the miracle, wonukunu the deliverance, doyoyo visible gadede in ne every tse life. ganagana la gbesi agbe me. Thank you, Lord, because I Akpena know apeto you have ela done bena it. me kwese bene we. Jesus' Le name. Yesu pe nka me emie to pe dale. Check up, check Do up, doki check okpo. up. Your miracle Do doki is okpo. there. Nukunu wa va do na o.